Ambasam sayo sini Sikari bari sub center MDC hapang me naikolzak omno tini oro sini honorable MDC bekuni ke visit khapike tai sini logi sini deputy CEO tongo sini ZDU tongo sini executive engineer PWD TTDC tongo tai joto officials be milui tai local ro milui tini o sub center no tebo kusung khanya bagi tebo kaham ke chalu khanya bagi emne tomo chalu ungjak no maso 20 থেকে 30 জন পেশেন্ট সব সময় পাইও ngai tabo gomno full fledged khai at least 25 bed tonai amno taw start khainin bagi doctor bo tongaro sini dipayon Debbarma tai staff ro bote bang rui o June mas tin bising amno full fledged start khaine ni hei sing tini nai pileke tai o subcenter nobo tip top khai bo bishoto singjate PSC khaimanate omboin tinoro visit khalepeyo omono je health sector ro tebo uplift khaine bagi sin borok ni bagi tebo sujug subida khaire na bagi no singoro tini visit khalepeke ebong singomoni tabung siminomo course of action khaijaknai immediately no tomo tui sam khaine mo jottono sing Khlai rnai aro singo hospital no puila tip top khaigrana ombro bed ro phainai on pore ambulance bo kaisa oro ton phainai sob somoy abod bipod ni bagi emergency ni bagi jate o sub center ni o ambulance Ambassa district hospital phano CHC ro phon plangnani ba Agartala ro phono judi patient serious ngai plangnani bagi oro 24/7 ambulance kaisa ton phainai oro tai tebo staff bo phainai tai omoni pore ke PSC ni je khaina nangmo namo plaijak omoni tini kamini lokrok be baksa ke senior officials ro baksa senior amsa ni MDC baksa singoro tini visit khlai tini